ngai kebelai pi barok ki perlok pi jinga ki bapek ya kan video mentah bat ngai kene video kan dalong jinggar kui pi we ki perlok pi jinga what hapdeng ki jingeh ke ba pi mat what hapdeng ki jingeh ke ba pi mat ka ba nga ubru ngam la ban tip ki jingeh ke ba kumno ke ba pi mat ka jingeh lti jupi kat ba pidang skiri utrai what hapdeng ki jingeh ke ba pi mat ki perlok pi jinga ngakwa bangan ong pi what can ria na just Chris lani what can ria na try what hapdeng ki jingeh ke ba pi mat la da pi kan mau haga jing skri u Daniel ulong ubriu ubamat ke jingeh haga jingya lti jung u but what hapdeng ke jingeh ke jung u ka ba u umat ong ke tin jumblai uni ubriu lokun jimut ban duai ban pentip shoblai but daga jing duai ke jung u what hapdeng ke daga jingeh ka ba udon u klem kan ria na try hari udang ye jan bat try udang suspa ban ye kata ka por jung u but u just Chris kaya ke bezia ke perut bezia ujob ya kata ke jingeh ke ba u umat haga jingim ke jung bat kisenran ro apa dengan jingeh letizki wat apa dengan jingeh ke ba kikimat wat apa dengan jingeh ke jingele ke ba kikimat ke perut bezia kini ki klem kan riak no try kidang long klan ban nam ta try kidang long klan ban kidang yo bor ban ye ke ban syong hakikat just Chris barabor bat kaya ke bezia kini ki yat seprang kiat seprang ban ya lap ke gospel ke jong Jesus Christ what hapdeng ke jingeh ke jong Joseph what hapdeng ke jingeh ke jong Joseph re uni u klem kan ria na try re u yai ne try bat u pelut ke por jong bat try bat ke bajia u yo ye ke jing job haga jingim ke jong ki prok ke jinga ya kwa ban ong pi ke si what hapdeng ke jingeh ke ba pi mat what hapdeng ke jing tenju ke ba pi mat menta what kan ria na try hari yakne ban syong hakikat Jesus Christ yakne ban siuspa ika por ke jong pi ya ban syong hakikat Jesus Christ ban duai ban puli ke ketin ke jong blai wat kan ria no try lada pi yakne ban syong hakikat Jesus Christ kan mau kini prok bisinga pi pinyo ke jing job kumba skri ke jong blai kiyo kumba semran kiyo ke jing job namar ki klem kan ria andar ki syong penban hakikat Jesus Christ ki pen klan penban yelade ngait ba phiro ki prok bisinga la phile kumta pin ya syong barbor hakikat Jesus Christ pin long kinung job pin job ya kita ke baro ke jingile jopi daga bor ke ketin ke joblei daga bor ke jingilam mutsem kho joblei daga gospel daga jingduai ke jongpi pin job ya kita ke jingile ke ba pi mat ha ga jim ke jongpi ke banga kwa panong galong kani wat kan riak no try dalai le ro em wat kan riak no try re ya syong hakikat Jesus Christ barabor duai barabor puli ke ketin ke joblei pen klan man duai pen klan man puli ke ketin joblei pin i ke jing job ke ba pi mat ha ga jim ke jongpi ki plok ke singa ke ketin ke joblei ke ong suk kita kibiyak syak ke jinten jo dabakin yok pliang ya ke ega ba utrai ulah kolar la pi yak syak wat pedang kita ke jinten jo ke ba pi mat wat pedang kita ke jingele ke ba pi mat kan mau kini ke peluk bisinga kanong ke ba khrau ke ba pinyo na uni ublei uba mangam do pi ke ba ngingi sikri ublei ker kui pi